Siningay katulong ang parte, atong pangunahan ni sa masayaw, para mas maiduong pakita sa makagarahong nga Diyos. Suray laing kundi ang atong Reverend Father Mark Tenidero. Yan papalisan ninyo sa natin sa bisita, no other than this, Nadjaon Sayo nga Kuratsa. Once again, to interpret the dance of Gracia, we call the Miss Nadjaon and Reverend Father Mark Tenidero.
Maraming salamat po, Miss Nanchong and the Reverend Father Mark Tenedero. Nagsang hiningal po si Father. But thank you so much, Father, sa paglapit mo kay God. And more